ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, ман ҳоло Ҳасан Ҳусейн ва Маликаро ба детсад мебарам. баъд омада бо кору бори хона машғул мешавам ва ба шумо навор мекунам. марҳамат бо мо бошед. одениш? оденем? Маликуша. Korna beklemeyeceğim. Korna beklemeyeceğim. А здесь расписали целый день. Лекарства. Наверное, лекарства подействовали? Нет, просто я всякие... дар ин ҷо зодрӯзи додару хоҳарамро қайд карда истодаем. зодрӯзашон 1 октябр дар як рӯз таваллуд шудагианд. мо дар оила 5 фарзанд ҳастем, 4 духтар ва 1 писар ва ҳар сол зодрӯзи ҳамин хоҳару додарамро 1 октябр ё дар хонаи падару модарам қайд мекунем ё ки дар ягон кафе ҳамакаса оилавӣ мешинем. дар ин ҷо субҳи рӯзи дигар аст. мехостам ба шумо як субҳонаи осонакро нишон диҳам. ба мо 2 дона тухм, 2 дона лаваш лозим аст ва сарделька ё ки колбаса, сир, сливочное масло. ҳамагӣ 1.5 дақиқа лозим аст барои тайёр кардан. то тайёр шудани субҳона бо шумоён каме суҳбат мекунем. ба канали мо боз подписчикони нав омаданд. аз якояки шумо миннатдор ҳастам ки канали моро дастгирӣ мекунед. дӯстони азиз, ҳатман лайк монданро фаромӯш накунед, то ки ютуб канали моро пеш барад. ана дӯстон, дар ҳолати тайёр шудагиаш, сир дар дарунаш об шудагӣ беҳад бомазза аст ва осон аст. акнун дӯстони азиз, абед тайёр мекунем. абеди мо бо индейка ва картошка мешавад. ҳамаашро майда мекунем ва дар духовка запекат мекунем. дар ин ҷо 2 кило индейка ва 8-9 дона картошка аст. баъди пухтани индейка ва картошка дар рӯяш сир мечошем.
بگذار بمیرم، غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم، غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم. майонез ва специяҳоро омехта мекунем ва дар даруни анаи хел каструл медозем. ин каструл барои дар духовка гӯшт ва мурғ пухтан аст. ҳаҷмаш 4 литра мебошад. барои оилаи мо бемалол мерасад. акнун ба духовка мемонем. баъд аз 45-50 дақиқа дар рӯяш сир мечошем ва авқот тайёр мешавад. ва боз як пиёла об мерезем. که در آوان 18 سالگیش شب بی پیش و تابارم خفته است، که در آوان 18 سالگیش به نامی دختر شعر نگفته است. درونی درس از استاد پنهان به نامی دختر خط می نوشتم، تراویش های احساس دلم را برای یار خوشقد می نوشتم. به من نامه می دادم نهانی، درونی برگای گل نهاده. تو را من دوست می دارم چو مجنون، چو حسن عشق من بادا زیاده. به من نامه می دادم نهانی، درونی برگهای گل نهاده. تو را من دوست می دارم چو مجنون، چو حسن عشق من بادا زیاده. از کرسی آخر قطاری کاکلانش می شمردم و با زنجیره موی مهینش دلم را بسته بر او می سپردم. دلی من کاغذی نن. ана дӯстони азиз, абеди мо тайёр шуд. ба мо иштиҳои таом ба шумоён низ агар дар сари дастурхон бошед. дар ин ҷо дӯстони азиз, як ҳафта пеш гӯшт заказ карда будам. ҳамин рӯз оварданд. гӯшти гӯсфанд 26-27 кило аст. акнун ҳозир ҳаминро майда мекунем. устухонашро алоҳида мекунем, лахмашро алоҳида ва як қисмашро ҷое ки равғанаш бисёртар аст қоқ мекунем барои ош, барои хомшурбо. ва тарзи чӣ хел ман қоқ мекунам ба шумо ҳозир нишон медиҳам.
تو دوست دار. من نگویم شب برا هم انتظار. از میانی کوچه باقی عاشقان، من نمیگویم قدم با من گذار. من نمیگویم مرا تو دوست دار. من نگویم شب برا هم انتظار. از میانی کوچه باقی عاشقان، من نمیگویم قدم با من گذار. ана дӯстон, гӯштро майда кардем, ҳамашро упаковка кардем, устухон алоҳида, лахм алоҳида. акнун бо як қисмашро барои қуқ кардан намак мепошем. ана ин гӯште ки равғанаш бисёртар аст, қуқ мекунем. ана бинед, намак мепошем. баъд ҳамашро омехта мекунем ва дар рӯи паднос мечинем ва дар муддати 4-5 рӯз тайёр мешавад. боз як намуд лайфхак барои шумоён: агар гӯшти се равған бошад, метавонед ҳамин хел тайёр кунед. барои манту, барои ош, барои шӯрбо беҳад бомаза мешавад. ман ин тарзи тайёр кардани гӯштро аз канали як блогери доғистонӣ, номи каналаш жизнь горянки аст, аз ҳамонҷо дидам ва якчанд маротиба михел тайёр кардам. ба ҳамаи аҳли оиламон беҳад маъқул шуд. пагоҳ насиб бошад, ба хонаи падару модарам меравам. онҳо низ гӯшт гирифтан, майда мекунам ва михел қуқ мекунам. акнун бошад, дӯстони азиз, ҳамроҳи Ҳасан Ҳусейн камтарак дарс тайёр мекунем. барои онҳое ки намедонанд, Ҳасан Ҳусейн ба кружоки познавайка меравад, яъне пеш аз мактаб тайёрӣ мебинад. Давай, вот ручку покажем. Мама сказала, нам воспитали без маминой руки делать. Без маминой руки делать? Да, чтобы самим научиться. На, вот так вот держи, ручку возьми, сейчас я покажу. Вот. Сейчас. В кулак взяла. Сейчас. Так, теперь вот. Удобнее так? Да, так, удобнее и мягче. И мягче? Вот так вот. Давай покажем. Как, чтобы у кого есть детки, если кому неудобно, чтобы знали, как писать. Хорошо? Вот так вот давай, пиши теперь. Так лучше же, да? Да, вот это, да, давай. Чё? Хусейну? Давай, Хусейнчик. Ты тоже покажи, сынок, как. Сыночек торопился. Торопился? Ничего страшного. Покажи ты тоже, как ты ручку держишь. Покажи. Там, может, есть такие детки, которые тоже хотят знать, как ручку держать. Давай. Покажи, как нужно держать ручку. Показывай. Я вот так сделала палочку, как дальше. Ага. Вот так. И вот так, что ли, такой взгляд. Удобно тебе так? Или без вот этого? Удобнее. Или без вот этого? Спасибо. Вот это да, ты вообще не умеешь. Нет, давай теперь надевай. Нет, сказали, не без старших и без мамы руки. А то я сам не научусь. Дети, если вы хотите научиться писать, то без маминой руки, без старших и без сестер, тетях, а то вы не научитесь писать. И без братьев. Сейчас у меня сестра Маша забрала
ручку и хотел за меня писать. И дар ҳамин ҷо дӯстон бо шумоён хайру хуш мекунем. ҳатман лайк монданро фаромӯш накунед. ба канали мо подписатсия кунед, зангуларо пахш кунед ва дар паноҳи худованд бошед.